Merhaba dragi moji i dobar dan. Evo vaše suvade u novom izdanju. Danas ću vam, kao što neste pitali kad će biti brdari, napravit ću vam brdare u tom svom novom videu. Prvo da vas pitam kako ste, da vas pitam neki u vezi Ramazana, to neću. To svi znate, ko može postiti, ko ne može, apsolutno se ne bi miješala u to. Ima nas i bolesni, i zdravi, i stari, i iznemogli. Što kažu, svaki maček za svoj kraček. Pa evo sad, pošto se ja sama snimam i moram miktati kameru, sad ću da postavim u drugi položaj pa se vidimo u nastavku. Sad ja tu da počnem. Kao što znate, tu nema nikakve mjere, eto onako malo se od neku šoljicu se date i to je to. Prvo ću da stavim tu dvoje jaja. Nema mjere koliko bude da bude, što kažu, brdara. Nisu hurmice, nego su stvarno brdari. Hurmice još uvijek imaju neku svoju tu mjeru. Evo dvoje jaja. Stavit ćemo ovu jednu šoljicu šećera. Eto uvijek, što kažu, bila neka šolja pa se to malo izmjeri, ali više je išlo bogom od oka. Evo šolja šećera. Sad ćemo da sastavimo jaja i šećer. Nije ni prije bilo miksera, nije bilo je nešto, ajde, drvena kaška hoću reći. Ali evo ja sad malo s ovom žicom da se pomognem. Neki su mi, Boga mi, govorili da se slabije čujem. Ali eto, nisam sebi još te mikrofone nabavila. Pa vidjet ću uskoro da to vidim. Ove brdare pečete na 180 stepeni. Jer ne smijete na jače da one pregore pa da budu unutra, da ne budu ispečeni. Ja sam već rernu ili kutiju uključila da se zagrijava. Sad ćemo tu da dodamo jednu šolju mlijeka. Mlijeko. I dodat ćemo jednu šolju ulja. I miješamo. Miješamo da to malo sastavimo. Što se tiče iftara, slabo mogu učestvovati pošto radim drugu smjenu. I to je malo teže. Mogu ovako nešto slatko pa preko subote i nedelje nešto napraviti, neki iftar pa snimiti. To je to. To će da budu naši brdari. Sad dodajemo brašno po potrebi. Ja ću miješati žicom koliko se bude moglo, onda ću da nastavim sa kašikom. Sad ćemo tu da dodamo u brašno pola praška za pecivo, neću cijeli, nego pola. To je to. Nije potrebno cijeli, onda samo ispucaju. Dodajemo brašno, samo nastavljamo. Ovi su se brdari prije pravili, pa se nisu zalivali odmah.
napraviš dosta tih brdara, staviš u vrećku i ovako kad ko dođe, bom, na brzinu. Ali sad je izašlo vrijeme, ne ide, brate, niko nikome. Više nam ne trebaju ni brdari, ni ništa. Ovaj zeman, što kažu, ne vodi ničemu. Ali šta bi, Bože moj, nije samo kod mene, svugdje je to isto. Što vidim sad da ne mogu više žicom, sad ću da nastavim sa kašikom. To ćemo posle da operemo. Sad ću ja to da miješam. Neću više brašna, da vidim koliko će mi trebati. Da se oni mogu, da ne budu ni tvrdi ni mehki, da se mogu oblikovati. Još ćemo morati malo brašna. Tako ćemo postepeno dodavati. Što se tiče Agde i zaljeva, možda neko voli manje slatko, neko više. Ja ću staviti pola kile šećera. Ne, stavit ću 400 grama šećera i stavit ću pola litre vode. Još malo lijepi se, a ne bi se to smjelo lijepiti. Pravit ću vam jedan dan buraniju, ali to nisu mohnje, to je buranija pita što se razvija, pa ću vam pokazati. Ja mislim ovaj put da nam je dosta. Što kaže, dok ne osjetiš pod rukom, da to pokupimo, bit će nam dosta. Evo, pogledajte kako to izgleda. Sad ćemo tu imam tensiju, da malo podmažem. I brdare, ovako, ništa, otkidamo i pravimo. Ovo su pravo što kažu brdari. Malo ruku ovako pouljite i samo ih slažete.
brdari idu životom. To je fino ovako za sehur navečer kad ustanete, znaš. Jedan, dva pojedete i lakše ćete ispostiti. Mislim, ta moja mjera da je taman za tu teciju. Vi sad možete, na primjer, u brdare dodati malo oraha, ko voli, možete malo kokosa, ali ja baš nisam htjela ništa da napravim te što su se pravili naši tradicionalni brdari. Bez nekih vaganja, dodavanja, nečega. Nekako ćemo još ova dva da utisnemo. Napravit ćemo malo mjesta. Još imamo dva. Snaćemo se. On kad se ispeču, ako je, na primjer, tijesno, možete odveti malo, pa zaliti. Evo ga, neću ni to ostaviti. Napravit ćemo jedan malo veći, šteta je bacati išta. Sad pogledajte kako ću ja njih fino da, samo sa viljuškom, evo ovako. Evo gledajte. Nikvi rendi, nikvi šari, samo obična viljuška i evo, moji brdari idu na pečenje, pa se mi vidimo u nastavku. Evo, drage moje, pogledajte. Brdari su se ispekli, pekli se 25 minuta na 180 stepeni. E sad, ako su brdari vrući, imate ledenu agdu, kao što sam rekla. Ili ako su brdari ledeni, onda vruću agdu. Stavila sam tu 400 grama šećera i pola litre vode. E pa sad ćemo ih fino da zalijemo. Evo ovako ću prvi put. Pa ako oni popiju sve, ja ću ovo ostaviti i dodati još. Ali ja mislim da će on to da popiju sve, ja ću to da izlijem. I da fino poklopim. Evo, danas sam pravila brdare, pravit ću vam jedan dan gorabije. Pravo one nekadašnje što su se pravile prije, Bog zna koliko godina, koje su se nosile u Miloštu kad ideš negdje. Sad ćemo naše brdare ovako fino da poklopimo i pustimo da se hladi. Morate vi to malo da vidite iz bliže kako to izgleda. Evo, pogledajte. To su naši brdari, zaliveni.
da ćemo sad fino ovako tevsiju i nek one odmaraju. Eto, drage moje kone, drage moje žene, to bi bilo za danas. Ako vam se svidio moj video, vi komentarišite, lajkujte, pretplatite se na moj kanal, da se družimo, da kuhamo, da svašta nešto. Pa to bi bilo to. Ljubim vas, vaša Suvada, do nekog novog videa, da ste mi živi, zdravi, čao!